befundisi ngiyabingelela abakhokheli ngibingelele ingudlungudu ngibingelele ey'ntombini zakithi iy'ntombi zaShembe iy'ntombi ezinhle ezimhlophe qwa ngibingelele inhlabisuthi obaba bethu abasikhulise ukuba qotho Nazaretha ngifuna ukubingelela lonke kwaZulu ngibingelele kwisilo samabandla onke indlulamithi yakithi kwaZulu ngibingelela amakhosi akithi kwaZulu amakhosi angibeke kulesi sihlalo engikusona Nazaretha ngifuna ukubingelela ubaba ongizalayo inkunzi phela ngoba abangiyona inkunzi phela yakho engekho ngiyambonga ubaba ngokungikhulisa ngoShembe ngifuna Nazaretha ukucaphuna isihlabelelo yeteki ngaso Nazaretha amahle ngithatha isinqumo sokuthi ngizocela ngikhuleke kumshumayeli ngizofisa ukusizana nawe ukwakha ithempeli ukubuyisela ekubongeni unyazo lwezulu siyazinikela ekutheni ithempeli lakithi evuka nathi liba amanye lamathempeli amahle lapho nizozigqaja Nazaretha lapho nizothokoza ukuthi nayo yini lokho sizokwenza ngiqile Nazaretha ngoba ngithe mangibuka emuva ngathi manginyathela lapho evuka nathi bengiyocela uNkulunkulu namathongo engihamba nawo manginyathela kube khona imindeni yakithi eyothi mayicabanga emuva icabanga ivuka nathi ngaphansi komshumayeli ibe nokhisimusi omuhle ngibese ngikhuleka kumshumayeli ngacela ngagqoqa ngathi mshumayeli ubaba uyangethuma ubaba ongizalayo uthi mntanami isandla sakho siyahamba ngiyakhuleka ukuthi uhambe uye enkonzweni uyonikela uthe nje akunikela ubaba ngase ngicabanga ukuthi konke manginikela ngizothini ngoba ngazi nami ibusise ngathi Nazaretha ngebese ngaqoma ukuthi ngikhuleke kumshumayeli ukuthi imindeni u20 yalapho enkonzweni engathathi lapho engathatha khona noma sibaningi kodwa ngiyocela ukuthi athenge impahla akuyobe impahla ukuthi umuntu mayehlezi akhombe athi cha ngiyaqosha ikade eziko kunempahla ke Nazaretha amahle esiyithulile okuyimpahla ewukudla engicabanga ukuthi umshumayeli uzobe seyikhomba ewukhisimusi esizohlezi umshumayeli sizama ukuthi siyenze njalo ukuthi imindeni ehlwepho lapha evuka nathi ikwazi ukulala idlile Bengiphakamaka Nazaretha ngokuletha lelo thando kini ngiphinde futhi ngisho ukuthi impela fanele niyigqaje ngoba eminyakeni esikuyona ukuvuka kwenkosi ngalesi sikhathi nami ngakoshaka ngivukile ngase ngibekwa futhi njengomphathi wamanye amakhosi umthwalo komningi